Nakaliang juga ngakwa mangin pengkur no ya kene ka komite bat syua mangin pengkur ngan bu ka wai gijing kali kine kinong aya kene gijing tho bat ba pengkur mari upat ba bat akwa ruban raise ku wai ka question di president central body jong ka MPLU bang akwa nakasing jong pensim action halor kine ki pengkur nam ya kerteng jong kasen bat kene gijing kali jong ahato u president na central body don jing tip nem halor kene tang kata ka wai gijing kali imrul adaptif bukan sih jokaran berbuat ulah adaptif padupa atau paim berkiduan ya kendu yang i hagas ni sejan tawa hak tu sejan kadang ke meeting jongi tegi pano mabino de wata kelap banyak kendu ya tengong lalapi dongkam yang hakam personal tuan lalapi dongkam nabata hakam kajam kebakit nga kumurang pasinong pide bana ada ke siti kenang bangar dengan yo ban show sebab lang bakan ke siti ngalu ngilak nagalaw cuma ngayo jo persay kunta bat ngalay apet pa di paim yung bagi tagi perti kilawan so paim upaim mo ang kilad ya kendo sikisino nga kalipi ay daga kot na ipa daga tin yung baso ay daga tin ada kata kajing tip juga Hadin bagi arteli ki dorbar snong kata jong ka nong spungbi bar jong ka teranga kilayo pediang ya ka sithi ka bawan na ka wei ka sengtre mon ngobha ka balatip kum ka Meghalaya People's Labour Union lane ka MPLU kabaha kate ka sithi kate ka seng MPLU kala panjing pensyai ya kikot kisla jong baro artli kisnong kabalabu porru banya kendu lang bat kinong yalam snong jong baro ar snong haka ar penyo terik unaitung arajar arpu ar haying dorbar snong jong nong spungbi kata mentaka sengi kani kala penlengo bat pensa haka umdum ya baro ki artli ki dorbar snong halor kate ka sithi balapha da kate ka seng haka ba menta ka singi ka ar penyo terik unaitung arajar arpu ar baro ar ki dorbar snong kila lum lalang ya baro ki nong song snong jong ka nong spungbi bat teranga daga bala penlong daga jingelang ban pensngo pensngap halor kate ka sithi ka ba omla ban sngotu e ka jingtmu jong kate ka seng ka balapha ya kate ka sithi laya thuru baya kitei ki sithi lawan ban penpoi sikino yelam snong daki kattu katni ki badai ki trai snong hi ki bala suba baki la bandai ki khot jong kate ka seng MPLU haba khot ikitei ki bru ki bala penpoi kitei ki sithi ban wan sakhmat ban pensai halor kate ki sithi lani ban batai na e ki yo bat manu bala patha eki ban penpoi kitei ki sithi sabaro artli ki dorbar snong henrai ki khlam not ban wan sakhman ban pensai bat ki khlam poi ru sakate ka jingelang Nakaliang uba Marcos lapasam presiden ka senjuk ki dorbar snong teranga area bat kumju uba therbor suram rangba snong ka nong spungbi habakran hakate ka jingelang kila ther ting e bat penramjur da ka boong balada dei shisha bakite ki sithi ki dei ki bawan lengba na kinong yelam jong kate ka seng MPLU nakaliang ka dorbar snong jong baro artli ki snong bat kumju na ki paitba nong song snong ki dawa ba kinong yelam bahakli du jong kate ka seng MPLU ki dei ban pensai habai dei ba kite ki sithi bat ke e ka jingtmu ka jongki ka sithi reference number MPLU stroke meeting stroke 2022 hyphen 23 hyphen 10 dated 25th July 2022 Haurang ba snong dong spungbi bat urang ba snong teranga Raj Marwet Ribhoi District Malim Simship Meghalaya Kaphang Kajing pensyai kikot kisla bat hama pat ba Kaphang lane ka topik bati panengi kalong kajing pensyai kikot kisla Rangba badon buram Kakum kaphang haneng ka Meghalaya People's Labour Union MPLU kakwa banya kenduk langbat pi kidor barsnong nong spungbi bat teranga ha ka arpunyo terik penai penyo arajar arpuar haying snong nong spungbi Raj Marwet ha ka por si baje mensingi nak ka bantaban ai jing pensyai ha ka baide bat kikot kisla hasnong jongpi baro arsnong Kayunian ke kuak roban ai jing kersyan na kabenta ke jing mentoy ke roy ke par snong jong pi baro a balawan ki project paper leng ba da ke jing penyat ke managing committee catch the point mo bat ya ka point kawai kalong
kapang kadebet ke jing pensyai kikot Islam. Tementa ka voice jong upat ba. Ngiring ngintip di basyong hang ni. Kaya kita kikot Islam. Ka Supreme Court of India kampat syam laay siya ka Dorbar Shnong Tengah. Ka High Court jong ka Meghalaya kampat syam laay kum kini. Ka District Council da ka Paburam kampat siya ay yang siya kum kini ki Judge Court. Who give you the authorization to give us this kind of letter? Mano ba ay pikabor ba pinlusia yaki kam Shnong kam thau ba de ka kampo ying jong ka Shnong Tengah bat nong Spungbi. Ay yang ka jubam ni kwa kumpat ba. Ladangan penpau yang pihang ni Meghalaya People's Labour Union. Kamut kapang jong kakadai betang syapang kibriu kibatrai kam. Kibatrai kam labor, kamu yung labor. Kidon lah kajong ka union. Kidon lah kajong ka union jong ki. Kinong hikay, kidon lah kajong ka union jong ki bagi tip kong ka teachers union. Kinong kayi, kidon lah kajong ka union. Kinang try sarkar kita lah kajong ke union. Then why you interfere the village? Why you interfere within the village of Tengah anong Spungbi? Balai Pilusia. Balai Pilusia ya kakam. Jong kanong Spungbi baru Tengah. Make sakmat tapi dia conduction rangong. Make sakmat. But ya kan dia kapot ngin sa penher sa kibor ki bahalor. Lembau ni media pinsoi ibanang ni habodar area. Kat kibale, kat kibale, persya. Halor ke jing chong suk chong sanyi ki kun kabri unyo trap habordar ngin expose nang nesya kemat. Pile kat bale de ki put kelanjong ki ban pentron nya ka yo tisnam yo kabri unyo trap ngin expose ya kadur kemat jong pi. Tapi ongin ya kiu sikit tentong jong ka angin ya kiu nang nesya kemat. Menjur pada. Menjur. Ngin ya try nang nesya kemat. Wat nyon nyupat kasih kara badan hanne habodar area. Bat ngitip papis ngitip rui kini kebut po jong pilang ba kini kaciti. Hak bayala de himnut panjam hakmat jong upat ba. Piwan penting kot tempan yang ni kipat kasih kibasyong hanne habodar area bat ke Asam. Tapi de kundap cedrang sa sisi ngong me hanne hakmat. But let's debate hanne. Tapi orang ini debate dah kariti kedustur ngan debate, ngakloy, marwe ngan debate, ngadai pun kasih kara, danga rem rum lelai, danga job rum lelai, tambah halak hok ngan yeng, ngan debate tapi, one,